Mathaa manini thutha wa kiama kia Jubilee kwandikira kamiti ya ithurano IEBC mateta mao megie timu ya mwanya ya kunyabara githurano kieru kia upresident. Kamiti iyo niicoketie irua riu na kuregana na ihoya ria kiama kia Jubilee. Muikariri giti Wafula Chebukati augite Jubilee ibatie gutia wiathi wa kamiti iyo na kwaga kuingirira mirutire yayo ya wira. Hari timu njeru ya Chebukati, Maljan Hussein Maljan no gukorwo rugamirire mihango ya githurano kiu, Sidney na Mulungu ta murugamiriri wa mihango ya mwanya mwanya, Albert Gogo ta murugamiriri wa mitambo yo kinyaniirie hamwe na angi. Oho ningi IEBC neteaneirie riendekithia ria ngwataniro ya NASA ria gukuruhanio kwa ahurani upresident angi mugaru na Kenyatta na Odinga. IEBC ikiuga ikinyaniirie itua riu kumana na riathani ria igoti karu ria mwaka wa 2013 na riria riendekithietie githurano gia gucokerwo gukorwo ari gatagati ka uria wandikithietie cira na muthitangwo. Umuthi niguo IEBC itanyitwo gutabania mucemanio na ahurani upresident na aria makuruhanitio githurano-ini gia upresident giukite kuringana na ndumiriri iyo. Ngiribotera Kameme TV, njitagwo Mwaura wa Gunya.